Maita maria mengi ukoraga andu airi mendanite kana manakorwa maina ndugu ya kiwendo na gatagate kau mwana agaciarwa no kwa munyaka mucoku andu magakorwa matiregusana na magatigana. Mwana ucio atigagwa na muciari umwe uria ni keng'ina no rita riri uguo tiguo maundu mavana. Tucerete itura ria Kibera muciĩ munene wa Nairobi kuria turacemania na James Kariuki uria no ukuru wa miaka 19 no ekirire nthumbi ya gutuika muciari aina ukuru wa miaka 17. Nderirwo guku gakurira guku gathomera guku ndina nigo na mwana ndina mwana ndaisi na mieri mugwanja next month mweri 25 nirirakinyia wa kanana. Kariuki arauga muturire ukoretwe we muritu tondu nginya family ya mweretu ni amuthitangite kwi borithi. Ndwari oro mutho tondu ona no ndirikane kwiko eragwo ni kunyitwo ni defilement no thaisi haria rwikinyite. Maundu mau monthe makimukorerera ai cukuru akirire namo na ndera mamu ake uria maundu mavana. Mamu witu ndamenyire ni dauma cukuru ri doka daria na mamu wao ri ndamwirie ndatikira mathi tondu mathe angiamenyire mathe ni mundu wa kanitha. Kariuki arambira ati mamu ake acokire kumenya uvoro wa mwana vuvari na agikorwa amosa kuria nike uramutethereria kurera. Thaisi tu ni afataire tumatude ni afataire ki umwaka urutera ndungihota guku ndunginyitaniria cukuru na kurera. Ovo arauga kiria kimurituvagira muno ni kugura pampers cia wa muthenya. Rimwe ni ukoraga nduri bia mwana ucio no mwaka ekire pampa tondu pampa ni kindu no mwaka umuga kabidi uhoe beshte yaku. Na mwena wengi turacemania na Caroline Wakeo uria rugano rwake rutie na ngurani nene na rwa Kariuki. Caroline ni murutwa wa Nibs Technical College mwena wa Thika guku muciĩ munene wa Nairobi na ava turacemania gwake ambe atutaririe rugano rwake. Mananjira tirire ngai karo wona ngiuna njitesa wewe isidagi o kana gaku kana ore sirio o skuru yani okay ona koro ni ureka wega skuru ngai rimwe ndwitwarage nginya bandu ugo ugakena. Caroline arauga rimwe ni weriraga niki etekirite kwamba kuvika atambite kwivanga muturire ri na ritiari itua riega na angiamenyete tene no ngiaurire mutego ucio. Kindu kiria ni maybe njigagwa kana thaisi njigagwa oru nikyo about ni ati in that institution that we call marriage gete mutumia empowered kimathomo as well as financial empowerment. No wanakuvana uguo Caroline arauga mwana uria agire ni kirathimo. Kana gaka ni ona ndikoyaga keta kindu giakwa gia kunjikira binya ona riria ndibare uguo ngithoma kana ona riria ngomete uguo karigo nkai ngomete no ni mwana muturire wakwa na mwana wakwa Caroline arambira akoragwa akimenyerera keritu gake na njira ya ati riria vavo wake enda kuona mwana ndakoragwa ena thina o yonthe na no marekagiriria monane. Tondu tonginya muikaranie yakwa station icio kama gakoro mutengikarania no nginya mwana uyu murere tondu ni jukumu yanyu inyuothe whether ni mwendanite kana mutendanite mwana no nginya rero. Catherine Gikonyo uria ni murutani munene cukuru wa Mathenge Training Institute mwena wa Nyeri ni avete eritu na anake aria matuikite aciari mwivoko wate kugia mwana mundu ai munini teguo mwiso wa maundu. Arutwo magia ciana mari miciri mwe aciari ni mahanaga ta marameka rejection muciari akaigwa ta let down tondu atwarite mwana uyu athome mwana uyu ni okana murigongi koguo muciari akaigwa rituheirwo muno no nituragia ciari mametikire uguo mari tutikwenda kwao na ciana icio ciiko counseling tondu ciana imwe ni irathi into depression ni undu cia face rejection. Gikonyo ni auritie aciari gukiragiriria riria maundu ta mau meyumiria na makanyitirira ciana ciao. Idroria arimu na ke ciana ona mwana mwiritu agia mwana ari muci ari cukuru ni aheo another chance athiagie mwana na acoke cukuru athome tondu aciana airetu acio no macokaga magatuika andu very big well up in the society na andu na huria biacara hinya muno.
bwana vuvwa gukorwa kwina mathina menge Kariuki na Karo ni monanitie ati kuneka kwa mwiko tiguo mwiso wa kuruga ngirivotera Inoro TV betagwa Mary Wanjiko wa Wanja.